Hurmatlı şerikler, hurmatlı uşul kampanyanın birikme izinde жүрген dostlar, aksakallar жана tuğanlar, eri jurtlar. Bugün Koçkorбай Palmandın balazınыкında, Ravşandыкında mına saat 8'te gelgen bozok. Hazır saat 5-6 bolgon boluş kerek. 4:30 boldu. Uşul jerde öte ilgerki ötkönderdi, ketkenderdi. Tarıkta kalatıgan sözdördü tarıkka жазылбаса. Görgөнübüz, uqqanыбыз, bilgenibиz, mına bardığыбыз aytıp öttük. Mına bul balam süretke alıp atat anauga videoga. Uşul bizdin aytkanдарыбыз биз деле бетте жаш бала эмес болуп калдык азыркы заманга. Aldığımız 90, artığımız 70'ten jogorkubuz. Biz teleğinde bayağı uqqanыбызды, görgөнүбүздү aytıp beretigan bolsok. Mına hazır borum köp sözdөрдү ayttık. Hazır mına Boronbay'dın jaydagı degende oşo ugu жүрген misal üçün alabı kadam orostor, buyak, kumaşavalar uqqanын aytты. En mendele çoğ atam barla şaudan ata şavay degen. Oşol adam köp aytıp oturçular şunu. Biz bala keste. Boronbay'dın jaydagı degen, Boronbay degen kişi adam kökçüleklik bir alavalık, sumsallık bir men oşonu surap birmin, taş balalık kılıp. Kıskazı Boronbay'dın jaydagı dep, oşo Boronbay'dın atı çıkmasa, oşo jaydagı atı paygege koyup jür, oşo Boronbay'dın atı çıkan eken. Çusta taştak dep koyat degen oşol vakta, azırkı namangan jolun çoğ sanap gözü oğan keçesi koyuz vakta. Oşo yerden Kökserek'e koyar eken. Kökserek'e koygonda, mına Karagorgonga gelgende, janagı paygege at koşkondor baldарын jönöterken jolu tozup dur, oşo yerge kelgende Boronbay'ın jaydagı barbir gep kalat. Joldan burgula dep, anan oşo burup attı, başka bürçök joldarga kaytarıp, anan bir ökö at çapkan bolup aldında. Anan ol at çapkan oşo ol at akıldуулuk jerin bir jeri artık eken. Toykanadan baygege baratagan toçkanı dan aydayt eken de top. Oşonda at töl koşerge barar eken. Kökserekten oşo çustun taştagına 35 kilometr, 28 kilometrden maşinada kattaganız. Oşo Aktöbe degen kur bar. Kökserekte kur kıskın ölüne. Joldun boyuna oşo yerge aydar eken. Anan birinci geler eken. Janagı tozabı, kuwabı, anan olar ayaktan kaytarıp yaktan baldap düşüyor. Menen ötüp oşo Karagorgondan hazır Kökserektin pozundan ötkendeyin arkabızda kaldı dese bir vakta oşo garajını aldı var. Azırkı görgen bağın korgondoru. Oşo yerge kelgende at jetip kele bererken de 5-10 ta at gel atsa oşodan sekin ele ötüp barıp jaydagı at özü. Oşo kırın taşın üstüne çıkıp turup kalar eken. Anan oşo çoğ atam aytıp oturçeler çustun taştagынан Sumsardagı it tuğan dep koyat eken. Azırkı zavod begalların iyi var ya, bunday taşlar ken kaskan jer. Oşo yerge koyar eken. Oşo yerge koygonda oşo baldar gelip şakaplardan oşo koşbottan nar Kökserek'e burar eken. Sebebi o günü Sumsardan aydaganda attı. Oşo Kökserek'e barbastan Sumsarga gelerken attı yürü. Berkilerdi erçip kele vererken anan jakın kuğandan keyin jakın kalganda kaysı jol menen bolbozun bul aldıga boş jügeni jok, şunda adamı jok, balası jok. Bayağı oşo aldıda bara vererken. Anan Köktaşka koya turgan bolsa, oşo çustun taştagынан daha Köktaşka koyar eken. Hazırkı Köktaştın köprüsü var gal padyomdagı. Oşo kudu oşo yerge koyar eken. Örgem oşo kovanın başına barganda bulak başını örletip kaytarar eken adamlar. Kovanın başına. Onda hazırkı kovanın elleri jok bolsa gerek de, dala bolsa gerek oşo yerler. Kaytarganda oşo bulak baştan örlep barıp dagın kapaldap oşo birinci gele bererken. Oşo Boronbay'ın jaydagın tarıkın men çoğ atam aytıp oturgan. Men uqqanym şul. Anam mende ondaki alımça, koşumça azı bir yerde talaş bolup atır. Boronbay Kızıl Tokoy'dan bolgonda biröwüň aytyp atır. Sumsardan bolgonda biröw aytyp atır. Biroq men onu talaş alban. Endi oşo Boronbay degen adam gaýerlik bolsa da oşo Boronbay'dın jaydagı dep aty çykkan adam eken. Mına hazır oşo keçe Ravşan boşqa toyga bardyňarby?
Ошо жерде Боронбайдын жайдагы деген атты бизден 400 километр шектен азыр. Ошақтан угуп, ошо илгерки тарыхтан калган адамдардан угуп, ошол ат сөз болуптур. Ошол ат сөз болгондугунун үчүнөн, сөз болгондугунан биз бүгүн бетте ошону угуп, Равшан айтты, ошону талашып атабыз, ошону талкылап атканбыз. Энди бирөө айтып атат, мөкө сен таш кескенден Кызылтокойго кой деп. Тойбөгөнөн бияктан койгон да. Onu talaş almayız. Hayırda toybuz жерден койгон. Бирөө айтып атыр, карын күрдөн оногу сымсарга койгон деп атыр. Той кылган каерде ошо иштен коюлат да. Мунун бардыгы чын болуш керек. Бирок Боронбай деген адамдын Кызылтокойлукпу, майлыкпы, сымсарлыкпы, көкташтыкпы, көксөрөктүкпү, onu мен сурап апырым жаш балалык кылып. Улап кете беремін оны. Енді bir yerde Көксеректе Нурмамат Палбандын айтышы боюнча буян bir тойдо катышкан чоң аталар айтып бергендир. Енді бул Боронбай дейт, Боронбай Эшбайдын кези болгон. Эшбай казы болгон. Бул өзү теги Кызылтокойлук болот. Кызылтокойду агартуу колхозу деп койгон. Ошондо Боронбайды биздин чоң энебиз Алма Кемпир караган. Боронбайдын жайдагын ошо. Бул Боронбайдын жайдагы көркөмүштөр ат болгон. Негизи айтуу боюнча мен деле көрбөгөм, уккам энемдердин кулагына. Ошо жайдакты каерге улакка тойго апарда келе берет экен. Ошо бир жолу ошо мынагу кескен таш деп коет экен, ошо кескен таштан койгон экен. Кескен таштан койгондо бу сарчадан өтөт экен, сарчада балчык, салчык болсо керек да. Ошол жерден тоскон экен. Тозуп туруп, буну адаштырабыз деп туруп, Алако Сайды көчө айдаткан экен. Алако Сайды көчөгөндө ошо азыркы сапалактардан кайта кайтарып чыгып биртик деп кичине жүрүп берген экен. Ошондо жылкылардын асты немеге чыгып калган экен, Номайдын белине. Ошол жерден көргөн жылкы. Анан ошодон чуркап отуруп кеген экен. Кегенде Күйгүменге түшкөн экен жылкы. Күйгүменге түшкөндө жолунда машина жолун ал жакта болсо керек да, белги ат жол менен ошо жок, энди чоң жолду айтып атам да, ошол жолдон кыят жүзүп барып, ошо Кызылтокойдун ылдый жагында пөңкүт деп коет экен, илгери ошо пөңкүт деп койгон экен. Ошол жерге барганда 3 аттын калган экен, 3 ат калган экен. Кыйкырып берген экен Эшбай Боронбайга. Атты эмне кылгансың деп. Атты мен кылган эмес, мен мынагу жолдогулар элдер кылганда деп кылган экен. Ошондо ham болбостон şu эң акыркы немеси ошо болсо керек, камчы салган экен. Ошондо өтүп келген экен Сарала. Келгенде ат жыгылган экен. Сарала жыгылган экен. Өтүп жыгылган. Бир камды өтүп Сарала жыгылган экен. Анан жыгылгандан булар энди баягы биримдүү элдер болсо керек да. Ошо абалар кайта ким кой жата берсин деп ордунан кошко койгон экен. Эртеси күнү анан ошо Сарала ойгонгон экен. Ойгону ошо биздин үйүбүздүн жанында атканы бар. Рахмат элем көргөчтө эле ошол жерде Сарала жатыр дейт. Оңнап бияка неме кылып жатыр дейт. Ошону бир жолу айткан. Бул энемин айтуу боюнча. Эми Сараланы биз деле көрбөгөнбүз. Энеми көргөнбүз. Ошол энем дагы бир айттыки, мунагу Кытай сайдын этегинен койгон дейт. Кытай сайдын ошондо энемдер жаңы келин болуп келген экен да. Байгеге? Байгеге. Ошо бул төлкө байгеге чуркап жүргөн да. Анан ошондо буну койгондо ушул немеге коет экенде, сумсарда Жүнүз айыл деп коет экен. Ушул Жүнүз айылдан жогоруракка койсо керек. Ошондо мунагу немеден кайтарган экен. Мунагу алмалуу не деп коет, ошол жерден кайтарган экен. Нар жака этекке көчө. Кайтарганда болбосо бу Карынкүл жака салып берген экен. Ошол жакта да аска болсо керек да. Айтуунда ошондо тескери, о деле энди баягы угуп айткан да. Ошондо ham болбостон ушу дегенде, нолго келгенде өткөн экен. Наркы дөң менен чыккан экен ат. Ошодон чыкканда, ошо дөңгө чыкканда кичине берген дейт. Адамдар айтуу боюнча айткан энем буну. Ошондо ham Сарала биринчи келген дейт. Анан энди көп адамдар түшүнбөйт, мына жаштарга ham неме болдум, каерден бул мындайдан бул негизи кыргызбыз. Кыргыз аттын жанында жүргөн. Бул уругу Моңол уругунан болот. Бул Эшбай казынын үкөзү болот.
Eşbay Gazı, Boronbay, Konokbay, Dövletbay, Aldeke, şu 7 bir tuğan bolğanda. Endi biz özünü özü maqtadı dep ögülebi saralanın uqqanym şu. Onu demek Baygeden hiç onu berbeji vergen da. Baygeden bu çörkömde bermegen eken, bu aksı dep koyatken aksını bunu karavandan bermeme bu çörköm bermegen eken. On şunday bolup neme kılgan eken. Şu menin bilgenim şu. Assalamu aleyküm. Mana şu biz Kızıltokoy'dan geldik. Kızıltokoy da anca Neşer yerimiz. Kızıltokoy'dan kazı ötkenci. Mana şu Oros'un çoğu atazı, Boronbay, Canalı, Eşbay Gazı deyip mana şu yaxşı yerden yaxşı adamlar ötken. Ata çağı yaxşı adam tüyünü ki kargısı yaxşı adam bulur. Mana şu kişiler Eşbay Gazı mana o Ahmet Gazı olgun, Terekçe, Kıptaktar'da o Murzalı Aydın balası. Şunu baylıktın gücü menen şu Sunsarga yoluna beni koyup koyacaklar, kulübe gösterin. Şu neydi sakataşta versinler. O şoku sakataşta, ançamın çadamda çakadağına başladım, nereye sakataştağına gitti. O şonduktan bu Ahmet Kazı'nı baylıkmeni satıp kazı kılgan eken. O şonda 2 yıl sürayken. 2 yıl sürağından gibi bir el var o şu. Beste yatıp tüs sağıştan ağdıkta o beste çıkarttık. Anan sırada at tut tapsırdık. Soğuk kavu callavat kaşot at tut tapsırganı Ahmet baradık. O şunda Eşbay Gazı bir yaktan jigitleri çoğultup Açotun tapsırıp keliyatqanda şu Kızıltokoy'da men dertli tartıb algan edim. O şunun için Eşbay Gazı olgan eken. Bulun oýşuluk menen kat, mana äli geçe alayda Kurmanjan datqada ötüpdür dep aýtasa, şunun için bisin yeri üstü ötken kazyny hem maqsap koýup berip. Oşolar ahyrı başı var, kökregi tazy işlegen adamlar bolganda. Kazılar derler. Bunu şu Eşbay Gazı soragan eken. Mana şu Boronbay Seyhatanın Canalısı menin Seyhatan bolgan. Boronbay'ın Saralazı dep o kelişken at. Beygege çapkanda bunu cayzakta var. Saman boğan mı? Şu başka çağa oturup kaçacağım. Alın et at kaçış geçti. Samanat boğan mı? Ha. Samanat boğan mı şun? Ürengi. Ürengi. Atın ürengi saman boğan mı? Sarı da var, saman için be. Saman ağzal. Ha. Ana şunçuk ilgeyke sahipkenler ötken. Ne degen adamlar ötken. Şu kişilerden ne çevirileri buna. Allah'a şükür. Aksa surkunda dağı kalk geldi. Özünün yerine. Silerge son tüm tuşlarga. Şunçalık akıldı o. Bolup kança adam mene çiğleşip özüne var algan adamlar. Bunun şunu şu yaşlar, şu ballar görüp kalsa en sonun bolasa. İlgeri şundaka oturur kalıp alıp bana bu yaşlar yaşlar olgan dese oşullarga teki yaşlara kulak koyular. Göngül vururlar. Hiç atka söz vermegen. Şu beygenin gelip ötürde başka çağa oturam siyaka kılganda. Şunçalık adamdan eşti, akıllı bolgan. Atta tili yok. Emizi benim bilin. Adam kanday memile kılıp, kanday sahipkerlik kılasın sen atka, o soğuk bütün at düşünür. At adamdan kanatı.
At attan keyin cahat dep koygan. Onun için ileriki adamlar sebepkar bolgan, tapkar bolgan, ne degen söz amal adamlar. O Aşaka. O Aşaka. Şurada kaya. Onlar taş keskenden koygan. Şurada kayaka karatıp koygan. Ha. Kayaka karatıp koygan aşağıda. Şu kız koygan. Ben aytıp berem. Taktap durlar. Atı gelgen o sözden taş keskenden. Başa banıp taşlama. Atılıp uktelek. Kuyma kulak var. Men uqqam. Tüşüm degen adamlar var. Oşal kulakka tüşüp kalgan. Ekerde Ha. bir dolu. Buna bugün bunu Ravşan düğünde oturup Uskurbay'ın baladın. Köp nerseler aytılıp atımda palbandık. Kanı aldı ağzımla atka geldin evet. Buna Boronbay'ın jaydağı da paldı. İşte ona şu nimenin cesez bolsele. Onu kudamın. Kal yürü degen. Çatkalda birge yürüp birge alıp kaldık. Ol karavul bolup. Anan oşonda söz bolup kalan şu Boronbay'ın jaydağı. Anan men sorov verdim. Bu Boronbay'ın jaydağı şunday bir eteceğim. Bu Sumsardan çıkan. Menin Boronbay son atam mı? Neler havalar ne olur. Hazır oşonun nezeli. Anan onu baygaya koşkanda ol aytdı. Her uluttun özünün bir mezi olatile dedi. Oşal baymine alganda oşonu aytıp kıykırıp geledigen. Anan ol Boronbay'ın jaydağın Can Koros dep geledigen. Can Koros dep ne alıp al oşonda. Anan oşol aytdı da aytkan sustun her bir jeyinden tüneteri kılıp koyat egen. Tünde koroğun kamap barzın. Kamanın sağırdan arkanı tizettigen. Ne kılıp. Ber atın aldı arkanı koyup bir anan ooo degen oşo başından jügen alıp koy veretken alıp. Aydavuşuzu. Aydavuşuga ne aladigen. Oşonda şu gele atkanda mına hazır sargamış deybiz de. Sargamışın arjağında besiyi baştaşele. Oşo besiyi baştan ötkönde oğalı ben buna kaçmakçı adamlar tozup sargamış ördötür etken. Urup. Ördötürün bular bu şakatlar bu menen getip atkanda oşonda oyunun jongo çıkıp tigim neden karaza. Bunun o hazır zoğutun bir jağında getip atkanda atta. O yerden oşul karacı kaçtın nar jağından oşon nimeden tuzu eken üyünün nimesine kırmış atko. O şehirde şu var oşonda ötkönde yegezi oşo nede turup jonda turup kıykırgan gelip yegezi ile dolu nezini alıp ile vergen de kareketin eken şu kaleke. Yegezi ile vergen eken. Namarttır. O şehirden varıp koşulgan deçele de. Aldığında vargan mekan. Oşo aldığında varıp kançayam koygan eken de oşo bay. Şu balançerle onu istey almayım. Oşonda yel şu ne kılsayam gep kalan. Ulat şunday nimele. Anan oşo sözünün nimesini aytıp koyun. Aligonoga aytmakçı. Kolunu birinci bayga oşkonda. Oşo pıştı mı eken birinci. Bay yenezimle birge yürüp yenezini alan yenezini alıp kalıp oşaya kapar jetelep koy veretken kayırdan. Maşallah. Ha. Kaleken aytı oyuncu. Anan söntüp yürü oşonu maşıktırgan eken deçele de. Oşo kalek aytkan. Süremde tay bolgan eken deçele de. İyi. Samarçı grubundan bolgan de uqqamda men de. Anan oşo çalta tayında Süremde tay eken enezin yem küret eken. Ol oşo enezmen aparıp durup oşo bayga koygan жерден nары taydı alıp keter eken de enezi oşo bayga koygan жерде kalar eken. Oşo bayga koygan жерде kalıp anan o yerden attı koyu vergende ali tay kuyruğu sırtına sarıp oşo atlar menen jarışıp gele berer eken. Tuyu enezi baygada tursa oşo baygasına gelecek. Oşonti üretkende uktum ele de men Sumsardan çıkkandı. Anan oşo jolda gele atkanda bayga çapkan balдар janынан öte bergende kamçı menen algını baş kurganda oşo başın gerige salıp şuntu öterildi. Le ukkam. Anan oşo jara almamedikenin sözüne karaganda sargamıştan birce nar koşpalardan bu bir жерден toplanıp balдар turup oşo 5-6 at. Oşola kıykırıp sayda ördep ketkende oşonu yetişip keter eken alda gele atkanda. Naraka barganda ol atlar kalıp ketip anan bul elirip jonga çıkkanda şu şakatlardan bir sargamıştan bu görüp kalıp kayda oşodu. Ben çıkkanan Sumsarga gelgende ukkam da men hemen. Oşonda alaksıtıp aldazanağı birinci orunda algan. Oşonda kılgan. Anan akırında karıganda jöbelentke barıp araba koşup yürüp araba tatıp yürüp ölgön. Oşoda ölgönde ukkam. Endi Jöbelentlerden surayt eken bir sakın ha. Kalaşlar aşağı bir bilgeni olsa da aytıp Ona sen de